Barakelde Sarbaz komandasının sonunda gele жатқан Şunkar komandasına da bir gol çağrılar olsun. Barakelde. Бар болыңыздар, урматтуу биздин каскадерлор ат жалында желдей сызып. Ай, мына кара чалдыңыздарга келди. Мына жалпы 3 командабыз бар. Азыр 3 команданын ортосундагы сонун бир шоуну жалпыңыздарга тартууланат. Бул жерге дагы мына калыстарыбыз бар. Komşulaş, Boğurduş, Kazak Çirkesi'nden gelgen Sarbaz komandası. Ay, barakender, Sarbaz komandası. Sportçular, осындай спорт клубында қызмет жасаватсыздар қанша көп жұмыс жүргізіп жатыр. Ертең жаңағы тренинг мен бар, жигитоп дегенде ол оңай спорт емес, ең аттың үстіндегі өте қауіпті спорттың бірі деп ойлаймын. Ол жерде нағыз машықтанғандар ғана шабады. Кез келген адам шаба алмайды. Қайрап келгені кетті. Бұл жыл Байкор Қырғызстанда ат шабуш ойындарыбызда жақсы көчмөндөр ойноо даярдык болуп атат. Баракелди, мыкты баратасыңар. Биринчи айлампаны көздөй жөнөдүңөр. Алдыда кетип бараткан 7-чи номердеги Карлыгач жана 9-чу номердеги Мубарак. Кыргытууга мүмкүнчүлүгү болот эле, бирок мына ушундай эме чыныгы жеңишти камсыздайм десең, албетте мына эме өзүң көнгөн, өзүң ар дайым чабып ийгилик жаратып жүргөн аргымактар менен келгенде дагы жакшы. Азыр эме кыргыз спортчусу Эсенбек Барбол Кыргызстан. Опа. Борча коюп, азамат. Баракалла. Мындай минутта топтода. Экинчи номерде. Биринчи келди. Экинчи орунду эзеп чыгарыңыздар. Экинчи орунда Давыт Токого. Кимин? Экинчи орун болду. Экинчи орун. Арени 3-чү байнел орду. 9-чу номердагы Нарцисс. 3-чү орун 9-чу номер geldi. Kaçıncı numara ekan? 9-chü nomerdagi Narcisiss. 3-chü o'rinda gol. Qaraqa! 4-chü orun 7-chü nomer. Jana bu guluk aylayıp kirib baradi. 3-chü nomerda guluk aylayıp Morganbas'ın balası, Kasımov Suyundüklükü, Beksultan Muhammedinov sayapkeri Жолдошбеков Каниет çaktı. Jalalabat Obrusu Toğustaral ayının kazarman ayığı. Şükür gol çalılarına mına 28 sentyabrda Abdullah Pınariyev'den Abdullah Satan'ın aşından avtomaşını tutup etken bölüm buna. Бұл эме тактикалык жүрүш. 10-чу минут аяктап 11-чи минутка убакыт кетти. Bizga kelib daha birov deyishmedi olat, müddet.
Görümünde Hakan'dan bakar Hakan'dan bakar Hakan'a diyeceğim dedi Hakan'a gelmedi Okumuş kapol dedi Uçuyu soyundu Akımı tasıyım dedi Dinle bakar Gümüş alıp kalata Hakan'ın kalata Görüm kendi görümdü Görüm dese bakmaz Götüm anda görüm